ngatho che mwanya mutegeri nuntu bwa kuona kanya kugwatanira nawo nikiriwe ruthamo gwa njambe tagwa Ntinyari Kinyua tukianjiriria nteto chieto siasa chiambere north no chitutambere kuthujwa onde mutaalamu wa gisiasa no ekirimi Kanyata augite kethirwa iri ndingo inene kiri thirikari kethira muruiri gitina tigiti ya UDA agachindwa kiri ithurano binini kiri gicigo mbunge kia Mbere North amwana bo mutaalamu ungi wa gisiasa Oscar Mutugi augite ate kuthugania uria siasa kana uria mpumichia ithurano bibi bikaumira gukaringithia siasa cha 2027 Mutugi kare naraniritie na bona gututhuranira report ije kashotezi nande tutithire kiume kimwe mbiche ta chitora gwa 2027 na indaugira kaire kithure kinde kia gutongeria mambura ya Raila Odinga akuringiria mambura ya Raila Odinga amuthika mture mambura ya kathika ikithure kindiki na tutambire kuraja turenda kwambiria Mbere North wona karicio mwana mwembu achinda kitikia kindiki gitio kitikia chairman kana kia chairperson yo UDA kia governor wa Embu gitio kitikia CS kia Ruku gitio kwa una ndu ikashote nene ikiatumio kuona baetinda na kurara kurira ndere lakini ongiround ni oyeje mbechira bo tumire nyingi uria bakenya ngia mbecha nyingi chumba kwithira igitango gikaonwa nuntu no bakana anto abanenkanira mbecha bakonenkanira antu kuchionde utuko na muthenya ibekire anto stima ibekire anto ndoje ibathomithie machukuru jaraje kujakwe nuntu ntuku eu anko ndo kwa ntuku mantariki 27 otwakona to bambere to baromba bayinyirie ntuku iri tigere inyanyiro kaingi ata ibayinyirie beri kana beka muraini nyiro te onora runene baringire kuinga mtu wa thirikari nuntu thirikari je ne banyanyasa tabia kutosha ikinyanyasa antu wa Mount Kenya na antu ba Kenya kwa jumla. President wengo no tongerete campaign ya Senator Baringo na aria muthako mo yebera ede president aithete ate kumanyimbi kwendera mbere aithete ate kumanyimbi kwendera Marava na atigite Mundavadi na Wetangura aja na atigite kindiki Sisirimbarire na Ruku nuntu na nda bekirite Murigi Nkingo bakinyite stu indirect 27 yake stu eta kinywa baichuria chirionania kwina gintu tumba gwita trial ya democracy neonto kagitene karia machinery cia opposition cikwithirwa cikiringana na machinery cia thirikari outcome iria kethirwa ikiumira ki ithurano biria bingi biria twirigirite Alamisi ikiumia kizite yomba kwithirwa ite reflect wendi bwantu neonto ithurano bibi on the by election each on the special kana tutumba kugaitia kawaida kwa whether wa Muthende achinde kana Newton Karish achinde no ithirwe itithirwe kionania the full picture no ithirwe na indicator kanini ende itio ikethirwo a complete picture ya ura kumba kwithirwa gwikara 2027 kutibati kwithirwa mutongeria ari thurwa kwina mukana jwa in case mutongeria uzo akarega kuthurwa buteo na maendeleo au nionda uga kwina trial ya democracy democracy ni bati kuthirwa kinenkaira wananchi kanya kakuringira mturia wewe ngwa bakuigwa no bakwende gutuma bunge na maendeleo zatibati kuthirwa zari on the basis ya kethera bukuringira mutongeria uria ukwendeka irutere ruru kana rura rungi. Constitution ya Kenya yugite wananchi bo batuma mujumbe eta kubawakilisha ndene parliament na uria bagatuma bati kwithirwa akiona equitable share ya maendeleo whether narenda irutere rwa thirikari kana atirenda irutere rwa thirikari. Tiga by election iria ciumaniritie na gukua kwa barabarari itene biu by election iria ciumirite ni ontu bwa barabarari maofisini zau kutaro twanyene tungi ndikuona jeka cirari necessary ni ontu cikethwa cinkaite mbeca cia muingi na gitarira ritigere kwithirwa tugichinjia atongeria gatikati mbere ya gwata kinya raini ora gukwenderea ndene ofisi iu
tamu yawe ikethirwo ikuthira na ntigwitikia antu ba kinya Mbeere North kethira Mbeere North bomba kwithirwo bagi expect kana bakirigira mantu za manene muno kumania mutongeria uria bakethirwo benawe katikati-ini kathai na kithurano kiu kingi niontu twingwa itwizi mwaka twitite tukikinya katikati au already tukethwa twi mood-ine campaign ko ntikuona ni gita ririku uria ugatonya ari mubunge akethirwo ena rio kurita ngugi rutere rwa Mbeere North. Kiebana kithikiro gikinene ni gikujiri nturene ya Nzelu ni gicugone bunge kia Mwingi West ondenja imwe yumbita kwithirwa ikithika antu bathatu ario mwene Njeje mwekuru wawe na mwari wa Njeje iririkana guta mwari unge mwaka muthiru aria nyuma Justus Wambua guchokera muci ethire mwekuru wawe na mwana wa bakwite na nyumene ethirwa akijukia uturo bware. Nelson Nguna, Chief Zatan Location. Tumehudhuria mazishi siku ya leo kwa watu watatu katika hii area yangu. Kuna mzee alienda Nairobi, wanakaa kwa familia yake inakaa Saika. Akapata kwa siku kama 2-3 hivi wako wanachukua simu, lakini wakati alitembea huko Nairobi akapata kwamba washafariki na wako na kama siku 3 hivi. Yeye akawa amehuzunika sana, na kwa sababu ya hiyo maafa akaona juu alikuwa huko nyumbani last year alipoteza msichana mwingine wake, akaona sasa juu familia yote imeisha hakuna haja ya kuishi, akaweza kujitia kitanzi katika hiyo boma yake huko Nairobi Saika. So ninaomba wananchi, kama kuna mtu anaweza kuwa na shida yoyote ya mawazo wa akili aweze kuongea na rafiki yake ama kansela yoyote ama pasta, hii maneno iweze kupungua, sababu kuna kijana mwingine the same area hii yangu amekuwa na the same problem, ameweza kujitia kitazi katika area ya Machakos mahali alikuwa anafanya kazi. Kwa hivyo naomba wananchi, tafadhali, shida yoyote mtu kama ako nayo, uwe kijana, mzee ama mama, tafadhali naomba muweze kutafuta counselors waweze kuwapia advice upunguze hii maneno ya kujitia kitanzi. Kusema kweli, maafa ya huyu bibi na msichana haijajulikana kabisa, lakini mili imepelekwa ikafanywa postmortem na ikasemekana juu imeoza, imeweza kupelekwa kwa kipande cha mwili imepelekwa kwa government chemistry kwa uchunguzi zaidi, na tutapewa report as to why the cause of this death. Rani Bishop wa kanisa ya ACK David Kabo amwena mutongeria wa Ekuru County ya Meru nwe Karambo Kailemia neba makirite wongere kubwa makarika jana bari kugia ana bare anini nyuma ya ripoti ya ana nkabo kwithirwa bakewa ana kagita gakire ya kepsia sibitarine ya Nyambe na Cheri na ndeba kiro kumenyerana bagwa kwi kagitene gakarutha ruraja. Ingana na Bishop David Nkabo Rimos Kabo wa kanisa ACK Diocese ya Meru na tekigiro kirakira ruthago gya form 4 report iriugo ikurari na ana kathumba bari barabarageririe cibitari bari na ana na bangi bari aciari tayari untubura kuga kwena bate ya mugongo amwe na kanisa gukariana muno kagita gakabengete cukuru na barutano mithiire mega kaingo batagia mimba cia mapema ndetora yekireto inyi mubunge we kurwaga kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia. Kwena ana baba inge muno barathithiri igerio bai macibitari bena twana tunini ire gwitwa teenage pregnancy. Twe kanisa ni tukuria twinde tumare na ntumiriri ya kuga ati ana baba bakuritwa cukuru bamenyerero bwega na antu baba bakuritana cukuru batigane na mantu jau ni untu tengo genjega ya kugitirana rugendo rwao rwa gwitana kithomo. Kwa hiyo itukuria kanisa yonde itonye ikiritanaga ana banini na antu babethi muno egitare bairutha
mandu ya kwimenyerera na kwejiabukania na are pregnancies kana mauje gita ria antu batikurite. We have a responsibility as parents to look after our children, so please let's honor God. He made us stewards of these people. Bunge Bishop Nkabo aruga kiri mworoto kumenyera rera bota kanisa ibathikirite mwito wa Rais Ruto wa kwandamite kiugibambirite ntububu kiria shirika ba kanisa ya ACK nitwikirite ntububu no ntuturiuga uju Green Nation ni utonga bwetu kwa untu kwena arua ndi mushikabu nkunenganira miti kiria antu 1,000 nikenda bomba kwaeta baanda mitiu na yomba kurungamira era reto nonto jo uneju mwito jura turi naju egita riri imantu mararite kire kiatho gia gukunura mothers kama na Rindas Diocese ya Meru. Antu bara tomba kwethia Rindas narua ni antu bara bena kirera na bareketie kuthoma certificate ira tugweta provincial certificate, theological certificate, na nitukumenya barekia kumara bakomba kurwa bara ya kurwa na moritani jorongo jara jaingite ndene ya ndiguru eje moritani jorongo ntumbone antu ba traini na bamenya moritani jara ja uma community nkobera bonde mwito no nywa kanisa itwigagwa tugicokia nkatho rire kurubenda gwitika mwito jojo Mothers Union tondu inya kurumwe kurwarungi kanjira ciawe inya mukurura uremerete kuremwo ikweja akeja ni untu wa mawega jagwa kuona kirimwe kuruwawe kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera weru weekend niokambitaga ki Mutegi tana mbere kurumira ntuto chetu nchokerete nyume kagita gate kuraja. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire itongeretie kiri wajani botungata bogima bwa mwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere muchiari yakoya amia koya akudari mwana. How does she benefit? Kana ni uteithio buri kwa kawa mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations ciawe ugamba ithana kamba intuko na ketho ndikwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bila bita Mwankano,
you are under us tutikwira ngai toka gitirwe na kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuku shonde cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Taki premium, nataka premium original. Hata hii premium iko sawa. Nataka premium original ya Kavagara. Mbona hata mimi anani confuse? Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Shushu sichukue ingine kama si ya Kavagara. Aha, hivyo ndivyo kinaumana ukikosa original premium. Nilitaka premium original na ni ya Kavagara. Kama huna premium original nirudishie pesa yangu. Wahubiria wajue premium original ni hii ya Kavagara na ngano ndio hii. Raha premium Kavagara kwa raha ya familia. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Bayano ntubagweta na mbere kurumira ntitoche tutugicokera CC wa urimi Noeje na Rugatangoge MC Kathomba kuma county ya Meru na Tharaka Nithi ni bamwe barabombita kwithurwa abakewa yewa kiri mambura ja Jamhuri ya Wasraja thithiketwo tukubagukira na Arua Anthony Kathenya atumenyithie nkuruke. Nabia wabibi tebia kwake kana bia department yetu nebia aritingoge ponde ba Meru County no ndorato kuritangoge to gwatanirite anto ba transport anto ba communication anto ba ofisi ya governor ponde kinya barabara field officers betu to gwatanirite na to goitaniria ngoge tore amwe tonto bo gatukuga Meru itorekerwe turitangoge okiribora bore Meru no buto karabu nyoriti ngogine ngawa na mutuma his excellency ate tuinyairagia na ate tinda kumenya ina atweta ina watinda bora witho ngogine atwete furindo mwekorita ngoge na niki atumio kuona muntu wonde ore ari muritu ngoge kumoro karayo bishi kumora wetaga front oro karaga na aremi endaga ngikuona resort na ni utukwenda twinthe aritu ngoge twethwa twe free na tukiaranairia na bange na tukiaranairia na thirikari nene na yetu nikenda tukomba kurita ngoge bwega mbrema murunga nchokerie muringio kura onkuene nkatho sana no tuketha tikurira ndaringiro ni antu bankuene ntindio na kiao ikiswingu bachokeria nkatho sana no ntubwa kumba kura kairi na lande ngugira mbitana ale anturene monoche wikiana mashukuru na ale batu ta technical na kusupport youth ki mantu ja michezo na ikundi na yakuru ikiwa tumite na ituonekana mbonekana na mpewa awandiji na kuringana okiribura bwe Meru thai ikia tuminya awandiji kuja mbere dinera turainio nira dine nyingi otongeria igatumanya antu tababa bale ma gutuona tugita nguira tugwita lakini nayo ndo tuna thirikari njeru ya mutuma twithingia ikia tumbatu tukumba kuoneka so ngwano chokeria Meru yonde nkatho na mono muringi wakura ongwene no ntubwa kundikana pio kambere mwathani bwega no ntubwa ntukweombete otua na kinya no ntubwa kuona twithire twimbere ya Kenya yonde na Arua tukiaya watie wabira tumbite kwawa turwamirite Meru County tie wabi obura waziri uwa teka bietu ibi antu bara batochalire tu MCAs ibi antu bara barwa Meri thirikari Meru na ikumanisha ni Meru itindite miaka etha twithiri utemu Meru ya kiuthurano ne kikenda wa kiewa no ntubwando ire itwire Meru
ikumaanisha rira kwina thiri kwina witi bwa mbere na kwina inya ngui ikumba kuritika na kinya Kenya yonthe ni ikumba utambua that kwina ngui kuritika na mwanka ukona Meru bakiya mbere enu umde ndiaga nontu akwira kewa kia the outstanding MCA Tharaka Nithi County na ndenda kuga eko antubetu Tharaka Nithi County na mbere atongoria bonthe bantu yaro Tharaka Nithi County itogerie ni gukaria mwananchi nontu no atuthurire itotige ukarana takatumba kuigwa tukenda gusupport thirikari either rire kurutha nae nontu mwananchi atiguyaga gikena wira ira cia gukarata go support thirikari wadere kuinyirwa nigo ndenda ku promise mwananchi wa Tharaka Nithi kintu kimwe that nkenderea kumuthetera nkenderea kwaria uma nkenderea kuwatira bobo batie kenda antu ba Tharaka Nithi County bona kioto mbere ganchokia nkatho muno nontu bwa gikundi giki kia Jamhuri Kenya Awards nontu bwa kwithiriwa kuruta wira mbega kumenyithia mwananchi wa Tharaka Nithi na Kenya yonthe nontu aga munde turi county cionthe ma MCA kuma county cionthe 47 bamamenyithie kwamba kuri na ma MCA matathiete kumama na ara bunge matathiete gukatha ngavana kana gukatha thirikari bari ho nontu bwa kuruta wira mwananchi ira ryo ni kuthetera guchubira into biago itigatumiro nae na kuga mbu rira bakuona mantu matakuthibwega na mantu mama momba kureithirwa ni ati bombete kureithiria bora ngutunga sheria ndeni ya mbunge baraithiria azats bora nkuthetera antu bathagisho ndeni ya mbunge na nkeroki bora nkomba kuwathania antu ndi bwiye kuwata maendeleo na ndienda kuga kikombe giki kinene zaidi kira ndachinda ndeni ya Eastern Region ndienda gukinenkera antu bako bathagisho nontu ibo ba etiganirie na manifesto yakwa na bona ndi muthengwa ndakarimbatĩrie kubatongoria na tabura ndaberire bona ndathi mbunge ngachindana na arume chindane na Ekamba ndathoganagia ngachindana na Ekamba lakini nchindire Ekamba rionthe na ndachoka ndachinda antu bonthe kana county cionthe cha Eastern Region. Kĩrĩa Daktari kiumia gĩkĩ tũrĩtarĩrio thĩna ya endometriosis. Kure kĩũria kĩorua, what is endometriosis? Endometriosis ithĩna ĩgaua affect ekũrũ na mũno ekũrũ bara bari the reproductive age na ithĩna yeyanagia na kwithirwa kuri part ya nyomba ya mwana irerutaga periods ikaya kwithirwa iri omeya nyomba ya uchiari yongwa wakira mweri mwekonewa akiona periods na ino nontu bwa hormones mwiri ika stimulate the tissue ni rutaga periods na twakararira tissues na ire itare within the uterus na ino nio tukua ni endometriosis rira tissues itare within the uterus chire outside na ni gutweka stimulated ni hormones kwa ni kuwa ikiruta period lakini itire na bantu akumira kwa rira ikawa iri tatuge pengine iri kwa fallopian tubes kana iri kwa intestines kana iri kwa side ya mama umago kana inya kiri kibara akaiwa kiruta periods lakini itegwa ikiumagaruka kwa as a result rira mwekoro ena periods egaiwa kigororo bwingi muno na kana rira mwekoro bakwa bakionana na mukuru wake akwana kwigororo muno na rira endometriosis tishuna ire kire side ya kioro ni wa mwekoro akigororo tarira kuthi kioro kana rira kwigwa side ya maumaga kwa mwekoro na kwigwa ururu rira akumaga kwa nio twitaga endometriosis. Kirimekire na mikarire mtu na gutaro kagita kare abatere kwithirwa ari na ngucha icia ndene mbere ya guchita. Mikarire ya narua ni ya gutanguo cia ndene riria ciathiria mieri 3.
tigana na nguo iu mono mono uri mwana o mwari kurigiria mirimo. Muthenya tuna njira endi kwibega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na bawo 20 ingi na njira inkinyaniru ni wona sharing athe mwena nusu ithura akagita gakega unimbitagwa Ntinyari Kenywa.